bukli tumini tabuki okoy nanganga mirongo eron nangai sapa wadage na timini nakasele kamaru nangai tukuna ngawngona Tabaw ni nakachugabala wirtunan ni Vivatek City Nabala ronda turang rongol sarana wichinebu Akina wirtunan tiga di Kandawu na prestige nebu Ni Kandawu Referees Association Ratusibu nakamalibu non rongarawi nakachugul na Vivatek City Rambulan binagang Raminu tunangan ni Sumyonggo na may namatay ni Bungin Rasagi subaru Sumyonggo rin di warna gitu Nakamalibu Tabuki seorang bukelebu. Napolo bekindo na sara chibituma Pirita may loma Kemudian nanda medyo siguro na Natanga sari Dame na siguro natanga Kunin dame na natanga Lulutu somo natanga Dame na dereka ke waruru Kosari na betata ke sara Hari, rota tawari Napolo tenis ko may tambak na matitino ni Lambatulero.
Senga warga Chiguna Mikinatangi. Tabuki seno mukilibu. Sama itam bagara inda na sekolah tini na mukilibu. Lima na tini na mukilibu semerak curi wakai na tini ni tabuki. Warga curi kena lagi. Na mukilibu rosa. Sama lumu inda kata tabuki. Kalau lagi abang ya itu Bukelebu, erraba se cega. Tabuki, erraba se cega. Oh, Sebenarnya itu bertuna tabuki warga juga kena lagi. Itu na bukelebu. Sembara niwakai otobuki. Na bukelebu rasa. Oke. Tabuki rasa. Aman mau. Nambahu sinta mondamu senda mecungaga. Sebelum main don na BSP kan waktu mana basket. Kuhakai lo mau menemai. Kalau kaget di channel kayak gitu kisahnya. Bawa kami dapat kami retur-retur di benua. Anda menghuni kami itu kami sekitar kita kami. Pakai wana marama prestingi di kandang rugbynan. Anda Berlin datang buaya. Retur kena Desi Vice President. Retur kena Managing Manza Operation. Pertama besar cuma suah ini bola di kandang rugbynan.
Wah digunakan narko itu berwarna ojo cibisingan di Sosota itu di produk Sosota. Wah ini nagotolongan ni tugutan malutikin dan mandai talangkase ni ewas-waso katabu agrani daw toko na sarabang lebu na tim di Kendabu nangon na kimamikir bercumudi na may nusuri talangkase musa cinta bagi cibo na sekilabu daw lebu na mobil sekumai naka Kendabu oldies legends sawawat cibo na dong tukul so nambah Mulai bila dirawai bila satu geram betul betul nanti sudah betul betul satu kota. Kalau itu semua sana sini ada minit sendiri di mama. Itu kan turun dari di Sugarno Guru Lama. Nama Barro, nailis-lis ni banda ni tim ng Bagsawara. Nama Barro murusagiri ni murugan naman gamay na TV ni Bigrad. Ball boys Garon na Polo. Ball boys na Polo.
viva que tem segura polo. Que viva que tem segura polo. Nabukele Wirasenga Tabuki wana Wirasenga Siguro na tindo ini itu buki kimi turun ke nomor nama bola tek timbon na saya dia nak ambil kena final ambil suatu kena kasih mereka lagu tercingan pun seleksi itu abu kim bacin rarang pun seleksi ini kata berat union kalau dia sudah turun dengan coach untuk main bacin kalau kena cerita kena tim benar kena boleh skip kam yang begini. Ala bulan yang ada kuku search gini gitu. Semifinal kalau di semifinal pada pada rucungko nombor keliru kena mata tim ini tahu. Kalau sarau tercinga lebih kena sama mereka nak buat besar korah. Kapitani bayoni tim gitu juga tim nombor keliru. Akhirnya nanti itu squad ni kalau untuk sahut sih kalau tak cuma seleksi yang baik telang aku ni baru cuma yo tinggal apa yang awal lewu sarto mereka di bakat seperti mana kita berat view ni kita berat di extended squad yang baru tiga ni kena balat tiga meski bakat itu
kai vitu ke senga vitu siko mbukilevu simba chini kwa kai na makapini kama machuna gitu Mama tuna gitu ke sana na wale utale wiki mwana beka na sasa chumai Cuma matakan ko na gym Kanda rugby union na gym kena rugby house gym office may balawat ko na be turang bali ni sana ba turang kadabu matagir jino turang na tinadeva kena turang pedakasa Research talentoni bikin menebekan di semu cuma BCB di BC Borobora fundraising ni Kandabu Rugby Union toko na tuna tim ni Kandabu kena trials yuk kor serangan gosa na baru mereka dibagi kena na tim ni Kandabu na squad kena itu butuh besar tu mai tubana cikgu komiti kena benua kena betul orang balik lagi Kandabu kena be presiden di be zone sarang mendam be batas cikgu na rula Singapura ramai tubana cikgu na itu butuh membalat na Kandabu Rugby na Kemba na off season na pre-season
sa surit sa ganun doon ibitukon ikaw may toko naman yun naman itimin niya sana ini kena tambit simbolo na skip ka pa ng bagay Lambu Kelebu Rosa Sema Sekali mundur na baru sermain na Kandawu Legends. Sa dutua wat sudah gerto na dapat tu di kabutan di Indonetimi o nambah kabutan di Indonetimi o Maluni. Yung ito warna sa dito tila warna timu ganda busuba ibiti lebu inabi sagare me mutu watu tolmai me mutu rani mai Hitendra na mutu ini Ini mendarat segala itu na beli sini da tim Yawe, buat natural na tim Yawe, kita wapa, kebetulan yang na prestasi na we manjia, kalau kita wali guna na betul betul na, ambilnya na poli product 2026. Kalau kita ni sa kora yang baki rusak bulu kawan, mutu saja may betul tu na sebenarnya. Tidak kau boleh usara. Kalau nggak tahu juga lawan listale, mana itu mantal sudah bergerak benua. Lakai itu cimo namu kelebu sangat coba tamu namu kelebu rasa sama lu namu kelebu rasa kamu ni rasa dino Isoat ini nagawa anda 20. Isoat tim ini anda 20 ni tabugi. Sawa cindang yang mata-mata yang betul yang mucah mole. Mucah mole kata bukoro.
dengan itu bikin tanah yang kedua sakit nanda marrin ako nanda benu dia dari siwa tegeke tatalaga na minsta kaya ngarawat siguro na tapat ito na marrin ang beto balik katalangan ng mundi ka ng benu makalitan niya huwag mo nang nilito nita sakit nanda na bertawa na itu juga. Dentro Malakai, Nambukeleu, Vitu, Tabuki Simber Nubakai, Nambukeleu, Rasema, Tabuki, Rasemino, Kena, Wina, siapa do, orang suka itu wortel kurang apa yang apa. Takoli.
Wadwinaka siguna timerua. Wadwinaka siguna roturan di benor saragi betsigo. Apalagi na marama prestiji. Handar bila mista juga tembuya. Harta levelis di sini tu mesuba. Wadwinaka itu guna mengenai tekan itu. Total gas dia sewasi. Apalagi na total gas ini tempat nak malata. Wadwinaka na mengenai tekan siguna gitu. Ini nama terhormat. Tenang. Naman eh. Berapa dalil sa berbelo mga Nandali me kunindo ay sibita manandali sembeling manandali. Obisa sakere na no mundo bebuke besu ako sa riko may lamanindali.
Sakrele sabi mentangabi do di batang sini. Lalu tilwa, kami do nak tulis do gitu mentanga. Lalu ni wasa perjuangan dia. Kami do ajas gamai. Lalu kele wirose sana. Malu mucibo. Nagolebu turang kina marama bikin na bito kuno cukup mani mga na gitu. Ganggan nama tetimi na kilo na tayo bito. Sampai berkemarin karun di semifinal dan Katolik Singa di bawah sampai gagal na tim ni napakiliw merosan nangay final abati kina tim ni nakasaleka. Baru nawali wiki manto ito buki na pinggrabi na pristindi kunda na belis lesi selain itu sa ortuwa sampai ni bisa gendreli ni ang bagi sawachi. Dewa binibelakan sa may matabarinaw na karon ni mama karon ni gitu ni semifinal sandawaro ko na mateni ko na final live anda pinti buti kena silia kanda mulatin soldis karon metana sarawira ira apa yang terhadap pusitan tunga nararambo itu nanona rentar makrasili ciloloni ketamu orang boleh tahu timnya sana iya dong sagai musis tadi tu nelanda sesana menangone asini rawa ya sagai lagi pada sekitar nanti sana petunjuk sana yang berjodoh Kami bekan itu sama bira dengan nanti mulai kalakan bisa muter ini baru dapat itu di final ini under 20 nakasala gitu kasi na final leo ni senior nakasala ka maroons kaya timnya na bukiliw nawala